Ona thutha wa family ya Mutigaire Boniface Mwangi Kariuki gwikinya mosharaini ya thibitari wa Kenyatta kiroko gia tene umuthi niguo uthuthuria wa postmortem mwiri-ini wake utafanio undu uyu ndunakinyanirio. Marafata Emily Wanjira uria ni mwari wa family akiuga undu uyu uteririo kumana na ngucanio yumaho mwena-ini wa thibitari uwario na thengia wa ndagitari wa family gukorwo ikinyitie no thutha mutheri maiguanira na riu uthuthuria uyu wa postmortem ugatafanio rucio. Thutha ngucanio icio ni twagiuka twakiguana na gwatwika postmortem tukamika rucio ni ratha ithatu igoti nirio rirenda irua riu tondu onokorwo video ciho ni marenda kuiguana maniguo kiu nikio kia munina. Na o muthenya wa rucio noguo family no igekinyia igoti-ini ria Milimani kuria cira wa kuragwo kwa Boniface ukoretwo githie na mbere. Family no ithiete na mbere na gukumithia kuragwo kwa mwana wao makiuga thutha wa ripoti ya postmortem na mbica cia nenda iria cionanirie Boniface akirathwo ni wira muiganu na uguo marathingata kuona kihoto. Ithuĩ ta family ni turahoya thirikari itige kuragira aciari ciana tondu korwo muthigari ucio ura mucinga akaratha mundu uri iko ni mwana wake oragirwo na hau uri angeigua atia. Sisi ni wachuuzi, mwenye alishutiwa ni mwenzetu na alikuwa na mekanisha kuwa naiba. Wengine vijana walikuwa wanapora maduka za watu, lakini yeye alikuwa anauza barakoa. Hiyo barakoa alikuwa anauza ili at least apate 200 yake ama 300. Never had Bonnie quarrel with anybody. Even the teacher praised him very much because he was very polite boy. Tukisikia tu kama jina maandamano tunakumbuka Boni venye tu amewawa tu kama hajafanya chochote, na vile tu tungeomba serikali kama president angeweza kuwasikiza akae tu awasikizao vijana. Maugete ni mambiriirie gucemania niguo kuhaririria igongona ria mathiko ria kuhurukia Boniface kuria maracemania barabara-ini ya Thika Jabu Grill guku magitanya gukana muhurukia tariki 11 gatano ga kiumia giukite kuria moriti a Kenya kumateithiriria. Twakihoya andu a Kenya mukomwe hamwe na ithui muntunyitirire tondu murigo uyu kuringana uria hana tiga ithui na inywe na Ngai amuhurukia mweri 11 na niyo next week Friday na tukamuhurukiria mwena wa Kagima. Ungienda guteithia family ya Boniface ugutuma uteithio waku kuri paybill number 76825551 account number wekere ritwa riaku. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.